Talk le moifo le hantle o sengo. Tebza nna ke right ka nne. Yes, se ga sena le hantle le mona. Yes. No. Ke na kwa lona ena ha re itlere ke ne go tsona. Yeah, mamedi le qephe ke Pastor November and Victorious Faith Ministry live mono. Pastor November and Victorious Faith Ministry. Ha ka kena page ya ka Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live mono. Dumelang ka ofela ba mamedi ba Motheo FM ke na le pomotseng le seleke. Dumela mmamedi wa Motheo FM. Mmamedi wa Motheo FM ke a dumedisa ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Ya bana bese. Amen la temo. No re right. Le robetsantle. Nna ke se batla go complain. Ene re right haholo ka dintho tse ntate modimo a di etsang. Ya no ntate modimo go loketsa haholo. Hona le ntho e buileng Sunday hanyane. O bore dintho tse ntate modimo a di etsang ka hara kereke. Sometimes ntate modimo di etsa a sa di etsetse batho ba tlileng kerekeng. But a di etsetse yes o bore wena o bile le nako mono le kwana ho the late PV Ndlebende. Mono bona ntate modimo a mo sebedisa ka tsela e nngwe. Wa bona bokgoni ba ntate modimo wa ba wa bona le matla a ntate modimo. Yaba wa ithuta and from there ntate modimo ise wena ya neng a rapellwa ine se wena ya neng a dutse dima wheelchair ine se wena ya neng a tlatsa but no bona modimo le matla ha ile bogoni ba hae ka ntate PV and that thing o ile wa tsamaya ka yona o bore mo ntate modimo ha ntsa etsa mehlolo then ke nana re favored haholo bona modimo ka tsela a sebetsang ka yona ka ra tshebeletso and ntate modimo a o sebedisa ntate moruti and re le bua ntate modimo because dintho tseo ntate modimo a sebedisang ka tsona ke dintho tseo ho kekeng ha ba hatwi di a fakeiwa ha so sheba tsele ntate modimo a sebedisang ka yona ho TikTok o sheba tsele ntate modimo a sebedisang ka yona ha o le radio o no le radio mona Motheo o so itlwetse tsele ntate modimo a sebedisang ka yona o le radio nya Lesotho o rapella batho ka matswai a bona o rapella batho ka metsi a matlo a bona a dithepe tsa bona ba tloetseng ho ana jwale re le bua ntate modimo hore a etse mehlolo e jwalo pela rona a etse bogoni ba ha re bontsha bona ka tsela engwe tsotsa and Sunday ntate modimo na tsamaya ka leqhubuleleng re le bua ntate modimo tate ga le bua ka nnete yeah na le tsosa le re le bua ka nnete mamedi wa ka ratang nna ke tse ke le etseditse le hae. Amen. Yeah. Ke le etseditse le hae. Yes. Ona le o se mo ya tlileng Lesotho ka Moqebelo. Okay. Yes. A tla Bloemfontein a tlompatla. Ntate. And then ha fihla mona kwa nletsetsa ke re ho yena mo se o nsile Lesotho. A ba khutla. A khutla Lesotho. A fihla Lesotho re kopana le kopane le nna ke ditse le yena yes ke la bakatla ho lona yeah o re ho nna ntate moruti ke are next to understand ka ntse tsena tsa Messi because nna ke tla kerekeng ya Assemblies of God tsena tsa Friday yes are next to understand ntse tsena tsa show tsena tsa Friday yes are mar ke be ke itse gore mar a go re ke phela go mamele are itsa go mamele that's when ke realize gore no ke la ka potla ka fela because ne ra ke bona Mosi ne ke ipotsa fela re moruti a jwang are be ke re no mona re ke tlwele Messi ke mamela are ke le ka o mamela are ya pelo ile o tswa pelo ya ka tewe mo hlalosa dinto ka teng le hore what was the purpose of Dinamos are but now yo nqetileng ka yona ke ena ya o thusa batho ya o sebetsa ka ditlamatlama le ka o etsa dinto tsena are because are ntate moruti nna ke motho a kereke ke holetse ka ra kereke a re ntate moruti business ya ka ne etsa bo ma 30,000 a re ke teacher ke la ba ka tlwella mo sebetsa bo teacher ka focus on business in the way business ya ka ene mo fa tšhelete ka teng a re but ilashwa ka ba le mathata lenyalo la ka hona jwale ke na le 3 weeks ke tsile lenyalo a re ke tsile ke le ka tswa magopo a fin ka mahlo do you know that you're kila ba tsamaya ka ke re ke nye ka lo kinya di bating ile mosala are kila ba ka ya ke re ke ka lo kinya di bating because ne ke bona or something high right ka phelo ba ka bata ke tsebile ke kae are ne ke re ke every Sunday are ke a rerelwa ke fika ke re ke mane ke a rerelwa mara magopo ke ana a ntswile dintho tsa ka ya di tsamaya hantle are that's when ke leng ka re ntate modimo if o tsuse ntate moruti November a tlo re thusa jone now ke decide le re ke on that November a tlo re thusa and ke ba nnete temo a ke compromise
batho ba tlo utlwa hore Sunday o etsalang kereke ya ka ke divide-ile hona jwale moraonyana kwane ke entse di-room di-pleke tse ke divide-ile ke na le bontate ba sebeletswa ka mona bomme ba sebeletswa ka mona te bonto tsena motho no sa di tsotele because motho ile nka ntho a ne ke baka yona hore di-background tsa dikereke tsa rona di a re sokodisa because motho nna ke pholosetswe a ntate moruti selengile o motseba ntate moruti selengile mona nthong Silver City ntate moruti selengile o hla Assemblies of God and Assemblies of God wa tsama ke kereke ya lentswe o re re lentswe fela a tloa ntate moruti a lo iqalla Word of Victory ya bomxolisi a fihla qala kereke ya ba kereke ya lentswe ntate moruti a etsa ntho ya kae ya Assemblies of God le hoja yena a ikemetse mara etsa ntho a itsebang yane a ithutileng yona matswa now lena ha ke etswa ke lo qala kereke ya Victorious Faith Ministry automatically ke tlo etsa dintho tsa ka tsa ntate moruti selengile tse tshwanang le tsa ntate moruti selengile now how we sheba ntho but how we sheba wa bona hore mar ke di assemblies ntho kereke tsena ka mara matswa because the moruti etsa ntho Assemblies of God it's a ministries ke di branch wa bona that's when that nna ne ke jwetsa batho ke re ne ke criticize ntho ya metsi ha bohloko ke criticize metsi ke criticize eng criticize letswai until that modimo mpontsha ke buile santse maobane ha ke bua le sele ke ka taba ya step I said something maobane kare ha se le ka mpotsa hore mara Bible re nka step kare wa tseba keng I'm not going to go deeper but ke na le this thing ke ne ke ithuti yona sometimes re ja dintho ho latella dithuto tsa mo re tswang teng not to latella Bible hore Bible e re because ne ke ja tsa letswai ke ja tsa metsi ka bakala dithuto tsa kereke ke tsong yona not because of lentswe I did not read the Bible ha ke bala Bible hore ke utlwe e reng ka letswai ha ke bala Bible hore ke utlwe e reng ka metsi but ke wa criticize ke wa lwantsha ke criticize le dikereke tse sebedisang metsi ke di lwantsha ke di criticize mo mamelo a karata until ntate modimo a ndudisa fatshe ke gopola mahlang modimo na reveal ntho tsena tsa bo metsi ne ke dutse ka ra caravan ke na le office before ke ba le office ne ke na le caravan ne ke sebedisa as office ya ka ke dutse ka ra caravan ke bala lentswe la ntate modimo this time se ke tlweletse o mamela batho gore bo ntate moruti selengile ba re ke mamela gore lentswe la ntate modimo that's when ke realizing gore modimo a ka re sentse na kwa rona ya bobedi ka tlo ne sa sebedisi tlamatlama kerekeng next motho di tlamatlama until again ke gotlela lentswe la ntate modimo ke lo sheba gore lentswe la ntate modimo le reng ke ka tlamatlama wena ba la Genesis chapter 1 ka o bontsha gore di tlamatlama ke di entswe modimo ile medisa dimela tsohle lefatsheng ke tsa ntate modimo but re ile ra di criticize le tsona so wena mo mamedi ke batla gore now ntwena ya o sebetsa batho le yona re ile ra nka hanyane because rona ba root re ile ra believe gore re la batho ho lekane o rerele motho jwetse motho ka lentswe la ntate modimo le ka eng batho jwetsa motho ya etsang ya kulang yo di business di shwang yo mathata hona le ntho e buileng la bobedi le na le go tswang go lona hona mona radio wa re wena ntate moruti November wa re dikereke hona le batho bao e leng disangoma bao ba leng ba tloela dingaka ba tloela badimo ba pholoswa ba tla pholoswa ha ba se ba le ka ra pholoso ba experience di challenges ba tloela pholoso not because ha ba e batle mare ba gutlela ho badimo lo disangoma ka baka la bane ba batla thuso and hona le batho ba sa rateng bosangoma le badimo but ba ileng ka baka la bane ba hloka thuso bane dikereke di se di sena hona ho thusa ba yes ntate moruti and then wa rotlo etsa jalo re le bo modimo ka ntho etsa etseng sonda ke batla re tlo hona le mme a hlaileng Lichtenburg yes tate mo tlo bua le yena ke kopa fela kana re na le clip ya hae ke kopa mamedi le mamele hore mmeno o na hla Lichtenburg e tle kwana e kae o tlo so se ke ngaka se o tlo ke ngaka I cannot talk to others.
Mamedi ne ke rapela mosadi ena tla Lichtenburg so baloi ba bua ka ho yena ke ngaka e sebile ena le ndumba ona le ndumba ke sangoma ena le ndumba ne ke mo rapella ka Sondag o tlo utlwa baloi ba itseng o fihle jwang bongakeng ke ka kwa ke ngaka motho le motho e ntse le ngaka dino e ntse le ngaka dino Mamedi o tlile ke re ke a ba botsa baloi ba buang ka ho yena wa ile mo entse sangoma ba re ne re batla mo ntsela tsotlhe tseo anang le tsona because una le star now the only way your ba mo nkele di chelete le dintho tsotlhe tsa bele ba tshwana le ba mo etse sangoma sure totsana di deep Mamedi utlwa ba ile ba tshwana le ba mo etse sangoma hore ba mo nkele di chelete tlo utlwa Mamedi so gore le mo direng ngaka go diragetse ngwana di lo tsotlhe ba itse ba batla mo ikela dintho tsotlhe ba mo ikela ka bongaka le mo ikela dintho tsotlhe ka bongaka ka le botse Mamedi ka baka la nako ke kopa re bue le yena ke kopa re bue le yena kopa re bue le yena a re bue le yena Mamedi a re bue le ntho ngo tlisa bohloko na pholisitswe Yes, that the she was a worship leader. Au swa ka le kae hello au swa ka le kae re teng o hantle ki la le sima papanyana hela e se a makale mara ke eng matsapa ke mogatala au swa ka hello o go la tsete mo rutse gore ke batla go shuta mo bathong ke mo office mo office ke shutile na me ke na le peni ka mo mpeng o ka re go na le something tsa tsamaya mo peng so ha ke tso ke re ke siana go gane ha ke tsena ko mme ha ke tso ke re ke roba le ke na shop but ha ke tsoga in the morning the sleeping ya dira but ke feel gore because ke ne ke mole botolo e re rekang ko kerekeng so maybe it dira something ka mo teng ga mala nwele ke nole bosigo ba hane ke tsena okay ke nwa le flu okay and then ha ke ne ke le mo mereko mabane ke ga ile gore ke tlhakana o ka re ke tshwara ke mohama like teng mo se tutsing teng le ya teng ke tshwara ke mohama and then ha ke tsena go bung ya ka re ha ke shapo ke nwa gape mara ke roba so re today ke nile okay a slight bit hanyana okay no ke tla bua le wena ka ha o fihla ntlong o tlo mfounela o founele nna straight ne but ke batla re tle mona o drive from Lichtenburg o tla Bloemfontein ka Sunday papa what happened re bo qeteletse so tlile kerekeng ya rona Bloemfontein ke na le mathata a mantsi
and I was supposed to come ka Easter. And I keep thinking, push up, no, don't go. Like, oh, you wanted to come. Onobata utabatuna linteri, no, don't come, don't go. Like, I keep coming to drive a long distance. My brother only to do it. But a week before, and then na kanya gore ha re tshwantse re tsamaye e nna gore re ka tsamaya like pushing ke tsama ke mongala ke re why ke go tsaba gore re ke o ntshiketsa a re he ha ke go thibile ke teng gore mabaka a tlhagella fela until no yana go nna wet no e nna gore ya no lenyalo la ka kilo le shitile until then lenyalo la fela. So what happened ro kene o be sangoma? Gore ke phase ke tsana bazalwane before. Ono tsena ke re ke bazalwane. Yes, it happened gore ke lwale go kerekeng. And ke sena go tsena phodiso go tsena sepete go kerekeng go ne ke tsena teng. And then ba re ba ntile ba ha ke tsoga kereke the same thing is happening ke alwala everything. And it happened gore one day the ke ya leti nna myself because every time there was this thing you must go to the water, the river, and then near mountain, mountain. I see many things. So like what is happening now? We gotta give on the starting building. Like west. Then Mama Kavari, Samaya Oyo everything because they ba fitlhile ba go go teng ba ntsha ba re no rona re ka se ditse le motho o re bonang dibaga mogeng ke dibaga because now remember being a Christian who come to have you with the yana like wa makana gore and then dibaga mo gonna and go ga irela bone ba na le monga but kana go tse wena o no sa ditsenye ne di le siko mo matsogo mara motho wa kerekeng eo ke a re o na le tsona go zete ba ntse ba re o na le dibaga ene ya no ra re ba se go tsenyetsa nako because mo zete re dirisa method o mo ke be ke tswage a ba ka tsena ke that time ke be ke tswa ka ga I become west ya doctor is na go doctor on thara ha bo le site ban tsenya mo di screen ban screena ban get everything and then ha ke boa ke ga ba re ke tshotse COVID but now ke sena design tsa COVID nna gore COVID ya yang because I cannot design okay, because ke tsaba rona go tlo re shapa bopaki ba bo powerful uswaka now wa kula lenyalo la fela then wa ba le di problem tsa ditšhelete go thulwa go tlung go tlhaka go tlhakatlhakaneng ka pele now wa end up wa fihla jwang bongakeng wa fihla ka nako eo no ke fihlile before everything se se tsagala ka fihla bongakeng ka ya go ntatomong kantare no una le bongaka and le nna ke bona gore ke a bona ke dirang ke na le those things ke gona go bolela gore today ke mo soka go dirala 1 2 3 and it happened then ke ya bongakeng I went to go KZN ka thasa ka boela gae a ke boela gae ke ga go na west monna ka a tlhakana tlhogo go nna tlhakatlhakano go nna go tse and then ke enda fare di hospital na le gonaka and go thubiwa go tlong then masilo now you came Sunday you clean I decided on Saturday to phone and my brother ke mora ke re o thinking a ke shapo my life is a mess. Then abantu are okay wa re di ke mora ke re no are ke re ke ara and ke so le gore if ke mo blela ya le ke sa ikogene ke tsena ka kolo ke mora ke re a re tsamere ke re ke bua go gana a phone ke bua le mosadi wa gagwe ke ra kopa ke tle my brother re tsamere ke re ke aber okay ke na bothata then Sunday, I went there, we went to the church.
So o no tseba hore all dintho tsena kaofela ha tsona ho kula go tlhakatlhakana ga monna gago go kula ga gago financial problem kaofela tsona o no tseba re dintho tsena di entswe ke baloi le hore bo qeteletse o fihle bongakeng se le ke o romeletse voice note ya ha ne go deliver ka Sunday I sent to me. Or maybe I can check. I so wish se le ke nka ba o romeletse voice recording ya ha mo ne go rekota mara brother wa o boleletse re baloi bana ba reng ka wena ba re you had everything o nona le tšhelete o nona le everything the only way ya ba nke dintho tsene ba ile ba tshwana ba o kinye bosangomeng ba o fe moya wa bosangoma gone ba bua nnete ne ke sa so go le ka tšhelete at all e mo ngata ba ka nna the amount it is pateletse cash o patetse bokae for mongaka it was I ka 25,000 I paid cash o patela tšhelete tsa dijo and then later o khona le tsa bonto so everything it went smooth everything and remember Papa o tabo feel gore no it's because of modimo le badimo they make everything to be smooth and happy ha ke bua ka ntwa so ke bua ka dilo tse dintsi but what happened or o dumele hore modimo le badimo ke ntwe one mara o tsa makere ke apholoso o ba kopa ho tletsong ba kopanye I don't know when the scriptures there was a scripture that says modimo is above everything. And now we honor that do not re oh no ke utlwa ntwe batho ba rata ngwe sebedisa no ke utlwisisa okay no ke tseba batho ba ngata yeah no because of time you know ke le bontate modimo re you came and ke o thola deliverance it's just that can it se le ke ona tshwantsa o romelle this whole thing so that I ke bua le wena o bo understand or what happened ka phela ba because most of the time ha motho ha ke delivera motho yana tla ba sa tsebe gore o etsa itseng baloi bane ba reng baloi ba buile dintho tse ngata se le go tla romela voice recording eo ha re tswa no and then and ke le bontate modimo re otle ke tlatla ke tlo ntsha dintho tsane tse ka ntumbeng o ska hlola o kena ka ntumbeng because ntho e ke ratang gore go tletse morena Jesu now because so o bodira eng ke rekile khaba ya mojarete o batla o tshela ntho tsa o batla product ya kereke okay but ke le bontate modimo now yo o gotletse morena Jesu now amen ke a leboga ga tse di ka how do you feel ka taba go tlela morena Jesu nthe e ke tsebang yore e o discourage tse gore fela o no tsetsa makereke ya pholoso o bile miserable le ka kereke ya pholoso until bo qeteletse o etsi tripping ena gore bo qeteletse o bile sangoma but thank you so much o ske wa tloela o tla kerekeng because ha o bala Matthew chapter 12 verse 43 e re moya o di tshila o tsilong motho o gutlela hape a meno batla play ya o dula o sa o thole o gutlela mo o tsileng teng so one thing for sure gore baloi ha ba tlo tloela especially when o kile ba sangoma ha se ngata baloi ba batla go tloela because now di kereke di re faila lona batho ba nang le di gift tsa go bona di kereke di khono le sebedisa lo di accommodate especially tsa pholoso that is why now mmuso wa lengaka wa bongaka o le emetseng lona batho bana le dipono ha le qala le ba le tsona fela kereke di le rejecta and then bongaka bo sangoma ba le welcome lona ka nnete ga itse ka ke tlo bua le wena o bua nnete because ko kereke ke le go la pastor and everything ke mo bolela gore this is going to happen I know you need deliverance and it happened if ke mo bolela gore today ke ka mo Sunday go diragala 1 2 3 it happened but now o na se batho go manela o tla ba re no o need deliverance and le ha in le gore ke deliverwa ngwana ke o ke na ngwana motona o strong ba re mara sa go go kerekeng because the way ke bua ka teng
be go sena ope o mo kgonang. Thank you so much. I respect you or Ibo who testify libile ke nna ntse ka o khata because of time. Thank you so much. Ke tla bua le wena late ko pa re bua hape o utlwa. Thank you, Papa. Thank you. Mamedi e mong ke enwa he. Hona le enwa le ena e ne le ngaka. Le ena Sunday ke athola deliverance because of time. Ne re tla ya clipping ya hae mo bua ngore o fihlile jwang bo Sangome. Le ena ne le Sangoma enang leng ndumba ke batla ba pese mo ke mo deliverance fela mo ke mo deliverance fela e etsa ka Sunday yena Mamedi hape e mare le bwana ke modimo o ka spito swaka kala e mo fatse man pele man le ba ka ya ga yintsi wa ile me ntse ngaka wa ile me ntse ngaka gore bana ba tega go ga bone me wa iwane ke mosadi o fe o iperekelang o itirelang thamole engwe ke mosadi o yang thekela koloi tsenyana ga sekolo se turang o ikagela ntlo Tebs le yena yo ona mama yona atleya ana le everything ke ba kenya ngwana e bong Sangome so that ba tla ba kgone go ka ditšhelete tsa ntsa mama hae di kgone ba kgone go ja ba lwe ba kgone go ja ditšhelete tsa mama hae o tlo utlwe ka baka la nako o tlo utlwa gore mama yo ile ba di rekisa koloi rekisa everything ka baka la gore o batla go thusa ngwana hae itiragala ntlhalosetse itiragala kele man mama yo se o bereka connected man mama ke nese ka ba ke doctor bereka ke ka lebisa nthela mo Fanpark sepatela se psychiatric Bloom Care o sebetsang ke eng yana mo ke care worker mo so why le ke ntse ngwana e bongake mamela gona mo tloleng fihlile a dula mo o tlisisa a dula ke mosadinyana o batlang go dula a le mong ha rate batho o tlisisa ha rate batho ha sa rate batho ha re tshakele ha buile rona a ke utlwisisi e diragala yang theo a itsamaela a lo batla dikereke tse lokileng go tshwana a re dira gore a nna confused foreng ka baka la nako re kgona bua le a re bua le yena o na le ndu yena ebile o thwasitse 4 times yena o tswa le thwasong 4 times ra matla Mamedi wa karatang re tlo mo thola fonela ka re busy ya hae ona itse ko skolo ke tla mo founela ke tla mo thola okay Mamedi yena ba itse mama ye o na le everything so the only way or ba je ditšhelete tsa mamae gore ba nke gona ba mo gele Sangome yena o thwasitse 4 times mama ye o ile ba tshwanela a rekise dintho tse tsotlhe tsa nang ana le tsona mo arabe mpo o tlo re Mamedi ne ke re fela ke jwale ke yena o busy yena o thwasitse 4 times le yena o na le ndumba le yena ne ke mo rapella Mamedi ba lo ka ba bua ba re ba ne ba lomeletsa mamae ka gore ba etsa ngwana ngaka mona ntete moruti ke ausi ya tlileng ana qala ho tla tshebeletsong qetetse 2014 hana tlile tshebeletsong and then o bo mo profeta o ya ho yena o mo jetsa hore hona le ntho e mojang mona mogubung wa hae yes ntate wa ba wa re bankile paint ya hae underwear ya hae ba mo le kae kgaitsedi yaka re teng le kae ya ba tsamaya wa tswa ke re ke ka 2014 dintho tsa go gotlisetsa hape o November yo dintho tsa go gotlisa ntate moruti yo ga ke solo mo ka le tseng bophelong ba ka ntate o ka sona yo o te tsara jwa mapaki a gona mangata ntate moruti ntate ane a natlisitse ngwana na sa kgone o tsamaya o mo pula next wa 5 years ke yana phone ba tla re fa bopaki tsara jalo mama ska ba dropa tsara jalo okay hello daddy ntate le kae ya butuaka
Ke phetse pastor. Kutla ho tshwana le bopaki bo senyageng tate. Ke wena wa ngwana wa 5 years na sa tsebo tsamaya. Le mo ke le mme le nna bo so ntata ba tsa ka ona mo mara ne re tlile ka ngwana fela. Ke a hopola. Ho etsahetse. Ne go fana ka bopaki go ka nnete pele ke motlisa wena ne tsere matla bo kae bo le Sotho bo Fixback ene se ke matlile se bile ke tetse le nna ka nnete mara una le ntse ntshibang go ke tle wena ma ke botsa batho ba ga ska nna ya mono o tsena ha se ha etseng tetelo me ke ga gore ke se fela sa ke kwa wena pastor ngwana e sa lo tola o re tu la ka ya etsa ka mogabeje ka mogamono maga ya etsa metsotso e se jolo ka pele ha ine etsa di hora ka ofela o tlwatsa tseo fela ka shebole na o tlo tu ngwana wa pala mathale bana ba ba wa hopola ha le fihlile wena le mahatsa hao ke ile ka le jwetsa ka re ntho e ngwaneng wa hao e ho mofumadi wa hao wa hopola o la kan tu e beile jwalo pastor ka nne ka rapelang mofumadi ka tloela ngwana ka qala ka rapela mofumadi baloi ba bua ka re mosadi wa hao ke mametse ne ke teng ke mametse pastor ne ke me tlole nna ke qala ho bona ntwe jwalo le nna ka nnete e le galo ba tla ho tla ho nna ntate hona le ntho o thibang o santse ke tle wena ntse ke matha ke a hole kwa ka ntle o Bloemfontein ga ba ka khatala kana go ke hlae mane mo batho ba hanang teng Tatwa ka re a leboa o le bona pastor ka le buile nna go lo ka nnete ya khotso e teng ka tsu wow 5 years ngwana sa tsebotsa ba mamela karata ka nnete today ngwana o crashing o matha le bana ba ba nahana ha le batlile bane ba mokukile jalo ka baby nyana ntate moruti Dine ra ba fitla ka ra nthe e ntse ngwana e mo yo mami ausi wa ka ke kopa se re tla bua ka Sontaga wa utlwa but o tlile jong o qeteletse so tlile ka Sontaga Ntate mo gotune ke bona bothata bona ba ka bosupunkile nako telele na go sose monate le ka lapeng o bone bosupunkile nako kae yo ke pain ne tsamaya ntse go tletsa maikutlo batho gona jwale e ne se le strong ka tseleng ngwe makatsa ke ka go kile ka nka tsetso ka wa bona Sunday ke ya kwa ke tsontle ke kopane le nka tung ke ne ke se ke ya sela o kila bona ba ke le bo handa te modimo ha ona wa khona o mpona wa nketsa deliverance ena o pela go latile stulo ka o jwetsa ka prophet o latile stulo ntate mo go ke di stulo ke ne ke maketse ka re he batho ba ka re hona le ntho dutsing ka mpeng ya hao mona hanke e ne dutse mona ke utlwa o no le teng re ke profeta mosadi e mong ke re o rekile koloi ke be ke mo jwetsa gore ha ntse le gracheng ba itlotse ka meriana ke ne ke le teng ka mo go tswa ntse bua nthutseno itse ke mo rapella mosadi yone ka mo jwetsa ka re o na le problem e spinaleng ka re ba kentse koloi meriana itse ha qeta itse ke mo profeta itse ke itse ama ka ke ba mo isa ka mona ba nne ba lo mohlatswa dintho tse kentsweng mona ya ba mme mong wa bua hore a bile motho yona na kula ke mo ka di metsa ile ra igatla re le ba ntate modimo ke ne ke re bile o ntse o hopola mpa ho ile ba botela ntate mo ka ba bona mosolo jwalo ke na le mokhabo mo ka ne se ka re ke motadi ya president ya ba mokhabo o ile o tlo nyamele ha ke sa nyamela ntate mo thank you gaitse ke le hula haholo thank mamedi dingata ne le tlo utlwa mme mong ya neng a tsile dinama ka private ntate moruti ke ne ke le teng ka go mong ha mme mama kgetha a ntse a motsela ka metsi ho ya ka instruction e o file mme mama kgetha o swane ntate ke sebetsa ka metsi a noka le o sane ke etsa ka ona o se me a ne re ha mme mama kgetha a mo fafatsa ntate moruti o ne itshwara a hoeletsa a khuma mefatse alla ana le dinama tse le ke tlile ana mo prophet le rush ka mo prophet ka rona le ntho e tsalang tsena ka ra o roba le monna ona le ntho tsena le tsena e tsalang tsena ka ntule ke tlile dinama ka tlase itse ke ba nke metsi
kwa rapela ba mo isa ka metsi ano ka ba fitla ba mo fafatsa se sebetsa le ka letshoba ba mo shapa le ka letshoba ka mane mo mamelo ka rata ka dinna madi le no ngai makaletse ntate mutantsa ga fela a itshwara a mmakeng mamedi nda qetile ha re kopaneng lona ba o satana le trapang mathelang face 6 ka la matisa face 3 le face 7 because ke a tsara satana le trapang mamedi wa karatang ho sano ntlele fela o tle o itshwareletse 150 fela mamedi you make sure to 150 fela e tla ko bontsha hore o tlo nka info yona ko yetse eng mamedi nyane ha holo 150 nyane mamedi wa karatang batho ke ba le patala di 25000 di sangono mamedi wa karatang ke chip ya bohloko nna 150 fela lona ba batla mesebetsi le lona ba batlang dinto o kala matrix a face 3 le face 7 fela o tle ho nna to kopana le nna and then the number tsa rona ke 078 398 3446 078 398 3446 tseding ke 079 083 3833 079 083 3833 tsa office ke 051 011 4977 051 011 4977 ka kopana ho sane ka 10 o'clock ka 10 o'clock o sano se o le shoba le teng doka ke se ke matha ka le shoba botho ke fafatsa ka le shoba ke mo bia ho le tebo ke tebo